agente Odeljenja za posebne akcije policije, dijeline agente, kako svesno i namerno napadaju policiju, ulozi huligana, a gde policija reaguje prema mirnom narodu koji protestuje, ne ulazi u Skupštinu. U Skupštinu upadaju agenti. Zato što je osnovano Odeljenje za posebne akcije policija. To su posebno obučeni agenti koji ulaze među demonstrante, protestante, da namerno izazivaju incidente da bi služba imala povoda primjeni zakonom ovlašćenja propisane. Ja govorim javno tada u live-u na svom Facebooku. Ljudi, ostanite mirni, ne izlazite na ulicu. Tada mene optužuju da sam izdajnik, plaćenik grob. Sutradan se dešava Nova S, N1, Danas, Vreme, još tih par. Huligani bacaju ogradu na pripadnike policije, kordonovi stoje. Prvo, ja sam bio neki koji bio u kordonu. Drugo, ovaj vadi kaiš i kao napada kordon odavde, prinosi onu ogradicu, ovako mu baca na njega.